ni inkuru igezweho none iteye ubwoba aka kanya ndakubwira neza ko ibintu bikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nyuma y'uko abarundi bakomeje kurunda ingabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikagirwamo uruhare rukomeye cyane na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo iricyubahiro Faci Beto perezida w'igihugu cya Kongo. Aba bagabo babiri yaba perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo bakomeje umugambi mubisho wo kurimbura abanyamurenge ariko bisa nkaho biri kubagora cyane. Ubu tuvugana ni inkuru zigezweho zerekana neza ko igisirikare cya AFC 23 cyongeye gutungura ku buryo bukomeye cyane defense z'igisirikare cy'u Burundi. Ibirometero 3 gusa uturutse Mikenke 23 yakoze operation Karabutaka, operation Umugozi niryo zina yamaze guhabwa. Benshi mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi ubu ntabwo bakibukwa, baciwe imitwe. Amakuru agaragaza neza ko 23 nyuma y'uko yari ifite inzika zikomeye cyane z'ibitero bikomeye cyane abarundi bari bakomeje kugenda bayigabaho bafatikanyije n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, yongeye kubihanangiriza ariko abarundi babihombeyemo cyane kuko yateye ikigo cya gisirikare ibirindiro bikomeye cyane hariya mu barracks ndetse aho 23 yabatunguye cyane. Nakubwiye neza ko ari intera ntoya nibura nk'ibirometero 2 gusa uturutse hariya za Mikenke aho 23 yatunguye ikigo cyangwa kampu y'abasirikare b'u Burundi. Aba rero bivugwa neza ko bakubiswe ndetse ku buryo bukomeye cyane. Hadi tanka ndetse 23 ifatikanyije na Twirwaneho aya madubu bigendera cyane bakubise ku buryo bukomeye cyane aba barundi. Hagaragaye abarundi birukanka basa n'abambaye ubusa nyuma y'uko 23 yabatunguye ari abari kuruhuka ndetse n'abarinze iyi kampu. Ntabwo batekerezaga neza ko 23 ishobora kongera gukandagira muri ibi bice. Ni ibitero bimeze nkaho ari no kuburizamo umugambi mubisho wo kurimbura Minembwe. Ibintu birakomeye. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye gukubitwa, induru ziravuga hakurya, ibyombo n'amatelefone biracicikana ariko ntacyo gukora giharimo 23 isa naho yamaze kugenda ibitegura ku rwego rukomeye cyane ndetse urwego rwo hejuru. Induru ziri kuvuga rero ubu ndakubwira neza ko iyi ari imwe mu nkuru zigezweho aka kanya ziri kuvuga neza ko abasirikare b'u Burundi batari kubona aho baryama ngo bahumeke kuko 23 isa naho iri kubanyuza akanyafu gakomeye cyane nyuma y'uko bari gutegura ibitero bikomeye cyane byo kurimbura imurenge Minembwe na Mikenke. Ibi bice bituyemo abanyamurenge. Mu by'ukuri ni iki kihishe inyuma y'uru rwango rukomeye cyane abarundi bari gushaka kugaragariza abanyamurenge? Ese ni ikunda ry'amafaranga rya perezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda ashukwa na zahabu n'amadolari ahabwa na Tshisekedi? Ibi byose biva mu birombe bikomeje kugenda biba iby'amaraso. Aha rero hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane. Ni gute abarundi bisanze bari kuza gukora ikimeze nk'ubwicanyi bukomeye cyane buri gukorerwa abanyamurenge? Ibi rero 23 nyuma y'uko yari yamaze kumenya igitero gikomeye cyane cyongeye kuba kigabwa mu bice bitandukanye bya Minembwe, yaba Skoyi n'ibindi bitero bya za drone. Ibi kandi bikaba bikomeje kujujubya abanyamurenge. Hategurwaga igitero gisa naho ari igitero rurangiza, igitero rukokoma cyagombaga kurimbura ibice bitandukanye mu mihana itandukanye ya Minembwe, ariko kandi bisa naho Imana y'abanyamurenge bagisenga igihari yongeye kubumva ndetse izana 23 ibasha gutabara nta kundi ntabwo kwari ukwitambika izi ngabo kuko zari zifite ibikoresho bikomeye cyane ahubwo ya strategy y'intare za Sarambwe zifatikanyije n'amadubu bongeye kuburizamo iki gitero ndetse bahagarika stop yihuse cyane abasirikare b'u Burundi. Ibyo bapagaga byose biba ubusa, intwaro zatwitswe, benshi birukanse bakwira imishwaro. Bivugwa neza ko hari n'imbunda ntoya ndetse zabashije gukurwa muri ibice zikwawe na 23 izambuye iki gisirikare cy'u Burundi. Imbunda nini muri ibi bice bisa nkaho bitari bworohera intare za Sarambwe kuba zahakura ibifaru cyangwa se n'izindi ntwaro ziremereye cyane, kuko nubwo wumva ngo bimeze gutya ariko abarundi nabo ntibari bicaye, barasanaga ku buryo bukomeye cyane na 23. Gusa uwo gutsinda yatsinze, abarundi bakwira imishwaro barirukanka ndetse binagaragaza neza ko abarundi bongeye gutungurwa ku yindi nshuro. Ubu tuvugana bakomeje kugenda hafi kwihwiswa ikimeze nka propaganda aho batangiye kumvikanisha ngo 23 ntiyavuye mwa bya bice yagombaga kuvamo, kandi mu by'ukuri ibice 23 yarabirekuye ndetse irabigaragaza. Kandi ibice birimo abasirikare babazendo n'igisirikare cya leta ya Kongo 23 yabikoze kugira ngo ibiganiro by'amahoro bashinja ngo yishe igaragaze neza ko uruhande rwayo yarukoze. Igisirikare cya Kongo aho kubahiriza uruhande rwacyo ndetse ibiganiro by'amahoro bya Washington dore ko ari byo byakomeje
kugenda bisa naho biteza ikibazo gikomeye cyane. Leta zunze ubumwe za Amerika igakomeza kwensista kuri iki ngiki M23 maze ifata umwanzuro wo kurekura ibi bice. Ikimara kubirekura byabaye induru zikomeye cyane, abaturage barijujuta barababara cyane, abandi bakomeza kugenda bavuga neza ko M23 yaruhiye ubusa, ndetse abandi bakomeza kwerekana neza ko Tshisekedi n'ingabo ze baryama bahindukira ibyo basabwe bo ubwabo badashaka kubikora. Ibi rero M23 kugaruka muri ibice ni ibintu bisanzwe, ndetse ikaburizamo n'ibitero bikomeje kugenda byitegurwaho ndetse n'ibitegurwa mu bice bya Minembwe. M23 nubwo yarekuye biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ndakubwiye ibice nka Bijombo, Mikenke, Sange n'ahandi ndetse no muri Plaine de Ruzizi, bisa nkaho M23 nubwo yarekuye ariko iki gisirikare cya leta ya Kongo itari kucyemerera kuhategurira ibitero biyisanga aho yamaze kujya. Ni muri ubwo buryo ikomeje kugenda isa naho iburizamo, kandi n'uburyo bwo kwirinda. Benshi bakomeje kugenda babishyigikiye, ariko nanone bavuga neza ko Imana y'Abanyamurenge ikomeje kugenda ibaba hafi. Ni ibintu bisa naho byapanzwe ko Abanyamurenge bazarimburwa. Benshi bemeza neza ko ataza kubamo 23 aba baba baramaze no gushira, ariko kandi bagaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda bisa naho gikubitwa uburyo ubwo ari bwo bwose, aho benshi bakomeza kugenda bavuga neza ko iki gisirikare kiri gutsindwa urugamba mu buryo bugaragarira buri wese. Induru rero zikomeje kuvuga mu bice bitandukanye, aho AFC M23 ikomeje kugenda isya itanditse ikubita itababariye. Benshi bakomeje kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo uko bimeze kugeza ubu gishobora gutakaza ibindi bice mu gihe bari bazi ko gifite avantage kuba M23 yararekuye bimwe mu bice byari ingenzi kuri yo, igafata umwanzuro wo kubivamo maze bikongera kwiharirwa n'iki gisirikare. Ibintu rero ntabwo byoroshye, mu bice bitandukanye hakomeje kugenda havuga induru hirya no hino, hakurya no hakuno hakomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane, aho igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugerageza kurimbura Iminembwe ndetse na Mikenge ahabarizwa ubwoko bw'Abanyamurenge. Amakuru agezweho agaragaza neza ko AFC M23 ndetse na Twirwaneho bakoze igitangaza gikomeye cyane, ibintu biri gutuma igisirikare cya leta ya Kongo kisanga cyamaze kujya hagati nk'ururimi. N'amakuru agaragaza neza ko AFC M23 yongeye kugaruka inyuma ibirometero nka 3 ndetse iza guhuriza hamwe na Twirwaneho yongeye guturuka Minembwe ndetse na Mikenke. Bivugwa neza ko ari umupangu bari bamaze gupanga, nuko bagotera hamwe izi ngabo za leta ya Kongo FARDC n'abarundi baherereye mu kibaya ndetse n'ibice nka Sange. Induru ziravuga, amasasu menshi cyane yongeye kumvikana muri ibi bice. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyatunguwe cyane n'ibitero cyagabweho mu buryo busa naho ari uruziga, aho igisirikare cya M23 cyaturutse mu bice bituruka ruhande mu muhanda uturuka za Kamanyora, aho M23 yagiye gushinga ibirindiro, ariko kandi ni hafi y'ibice yaturutsemo, ndetse aho bigaragara neza ko benshi mu barwanyi b'iki gisirikare cya M23 bari bafite imbaraga zidasanzwe, maze Twirwaneho nayiturika inyuma. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongera gushyirwa hagati baraswa urufaya. Benshi bongeye kugaragaza neza ko izi ngabo zisanze mu bice M23 yarekuye zigatangira kubisereburamo intsinzi zisa naho zitabirwaniye, byongeye kuzigora ku buryo bukomeye cyane. N'amasasu menshi cyane yaturukaga imbere n'inyuma, ibyaguye abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi ndetse n'izi ngabo za Wazalendo. Amasasu yaturukaga imbere ku ruhande rwa M23, igisirikare cya leta ya Kongo nabo bafatikanya bagerageje guhangana nayo, nubwo yari amakompra aremereye cyane. M23 yongeye gusheringa ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugerageza kugaba ibitero kuri M23 ngo baze kuyikurikira mu birindiro byayo itarisuganya neza, batangire kuyisheringaho maze ngo bayirukane. M23 yaje gukora ku rutsinga ivugana na Twirwaneho, batangira gukubita batababariye. Ubu tuvugana harumvikana ibimeze nkaho ari induru nyinshi cyane muri iki gice M23 yarekuye, aho benshi cyane bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zitigeze zihagirira umugisha na mukeya, bitewe n'uko benshi mu barwanyi ba Twirwaneho bakomeje kugenda bakora ibitendo, ndetse aho benshi bageragezaga kugenda babyitirira M23 bavuga neza ko hari abasirikare ifite batagiye ahubwo biyunze kuri Twirwaneho bitewe
bitewe n'imbaraga bari kuyibonana. Ibi rero noneho byahumiye ku marari twirwaneho na M23 bongera kwihuza bashyira hagati ku buryo bukomeye cyane aba basirikare bari muri Plaine de Ruzizi ndetse n'ahandi nkaho babacanaho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Ibyo benshi bavuga neza ko iki ari igihano gikomeye cyane M23 yongeye kunyuza akanyafu kuri izi ngabo. N'amakuru agaragaza neza ko hari abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo baguye muri iyi mirwano nk'uko bitangazwa, abandi bongeye kwirukanka amasigamana nk'uko bigaragara nyuma yo kubona neza ko baturutswe imbere n'inyuma. Twirwanaho yaturutse mu bice bya Mikenke iza igana muri Plaine ndetse abandi baturutse imbere nyine nk'uko bigaragara. Aha rero niho habaye ihurizo rikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Bagerageje guhindukira ngo barwane na twirwaneho yaturukaga inyuma maze babona inzira basa n'abahungiramo M23 basanga twirwaneho ifite imbaraga zitandukanye nizo batekerezaga. Icyaje gutuma no gutekereza kujya imbere aho M23 iri byo babyirinda cyane kuko bayitinya kubi. Ibyaje gutuma rero baza gukwiragira ndetse bashwiragira mu baturage. Abaturage nabo rero bivugwa neza ko batangiye guhindura izi ngabo, ibintu bisa nkaho byakomeje kubabera ihurizo rikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baguye muri iyi mirwano ni benshi ndetse na twirwaneho yemeza neza ko hari abasirikare ba Wazalendo baguye muri iyi mirwano ubwo barasanaga ku buryo bukomeye cyane izi ngabo zishaka gusubira inyuma. Nyamara igisirikare cya leta ya Kongo gisa nkaho kwikuraho cyari kibereye ari byo bikomeje kugenda bigikoraho, kuko buri masaha agera kuri 4-5 humvikana ibitendo bikomeye cyane byakorewe kuri izi ngabo, aho twirwaneho ndetse na M23 bakomeje kugenda bakubita batabariye izi ngabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa M23 yo mu bice yamaze kujyamo isa nkaho yari yabanje kubapoza yubaka ibirindiro bishyashya, nubwo ibitero bigiye bitandukanye by'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko binyuze muri uyu muhanda uturuka Uvira werekeza Bukavu, ariko kandi muri ibice nyine biri hagati na hagati aho M23 yafunze ikagira ibirindiro nyuma yo gusohoka muri ibi bice. Ibi kandi biragaragaza neza ko abasirikare ba leta ya Kongo batari bazi birometero cyangwa intera M23 iherereyemo. Ibyagiye binabagora mu gusirikira basa n'abari kuri patrouille muri amamodoka yabo bakaza kwisanga baguye mu mitego ya M23. Ibintu nabyo bikomeje kugenda bitumiza ingabo zikandagira nk'uko biri kugenda abitangazwa. Ubu tuvugana twirwana irakomerwa amashyi n'abaturage ndetse izi ngabo zisa naho zabaye nshya nyuma yo kubona ko M23 itagihari. Basa n'abamaze kwimindiramo agafu barakubita umwanzi ndetse hadi tanka batababarira. Ibintu benshi cyane bakomeje kuvuga neza ko iyi ari improvement idasanzwe. Mu mujyi wa Uvira naho bivugwa neza ko ubu tuvugana abaturage bahaherereye bakomeje guhangayikishwa ku buryo bukomeye cyane n'amasasu ahavuga byato na hato. Bivugwa neza ko ari Wazalendo ariko ngo zikanga ibyitso bya M23 buri kanya, ubusanga bashikagurika bikanga umunsi ku munsi. Ibisa nkaho zidatuje izi ngabo ziri mu mujyi wa Uvira. Bemeza neza ko nyuma yo gushyiraho amabariyeri atandukanye abuza abaturage kwinjira mu mujyi wa Uvira kuko bakeka ko hashobora kwinjiramo n'abarwanyi ba M23 biyoberanyije. N'ubundi benshi bemeza neza ko bisamye basandaye umujyi urimo ingabo za M23 kandi nyinshi zikora ibikorwa byazo nk'abaturage umunsi ku munsi, ariko ziri mu kandi kazi gakomeye cyane. Ibikomeje nanone kugenda bituma amabanga akomeye cyane y'iki gisirikare cya leta ya Kongo ajya hanze umunsi ku munsi ndetse mu buryo bworoshye cyane. Abasirikare baturutse mu gihugu cya Angola, inkuru zivuga neza ko abari basigaye bafashe umwanzuro wo kugenda nyuma y'uko imirambo yabo imwe yamaze kugera hakurya. M23 mbere y'uko iva mu ibice ndakwibutsa ko yakoze ibitero bitandukanye ku birindiro by'ingabo za Angola. Ubu tuvugana hasigaye ingerera bari baje mu gutanga umusada by'umwihariko mu gufatikanya n'abacancuro ibijyanye no kuba bakoresha amadrone ndetse n'ibindi bijyanye no gukontorora ikirere. Benshi bamaze kwemeza neza ko iyi mirambo ndetse ikimara kugera mu gihugu cya Angola hakomeje kugenda humvikana uruntu muri iyi guverinoma, aho byahise bisabwa n'inzego za gisirikare ko abasirikare baturuka muri Angola bari ku butaka bwa Kongo bose bahita bataha. Ibi nabyo biraza kuba bica intege ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo mu bice giherereyemo, kuko aba nabo bagihaga imbaraga zikomeye cyane. Biragaragara neza ko gusenyuka ndetse no gucika intege ku gisirikare cya leta ya Kongo bikomeje kugenda bibatungura cyane, ndetse hakaza kubamo n'ikimeze nko gutatanya imbaraga nyuma yo kwisanga muri ibice M23 yavuyemo nyamara badafite ubushobozi bwo kubikontorora. Ni inkuru igezweho yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi giye n'uruva gusenya nyuma y'uko bivugwa neza ko
ko abasirikare b'u Burundi bari kwikusanya ngo batangire ibitero bikomeye cyane byo gutera umujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice M23 barizwamo. Kugeza ubu hagaragaye abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi, abangaba bapfiriye ku cyambu cya Karundu neza abahazi hariya neza hafi n'umujyi wa Uvira uturutse ku kiyaga cya Tanganyika. Ni inkuru yabaje ku gisirikare cy'u Burundi. Icyambu cya Karundu n'ubundi kiragisanzwe gikoreshwa n'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, ariko benshi cyane bamaze kwemeza neza ko ubu ngubu ibintu bibaye bibi cyane kubera ko abasirikare benshi cyane bari kwambukira muri ibi bice. Bivugwa neza ko biganje bo mu itsinda rikomeye cyane rya Special Force, ndetse bigaragara neza ko bari kwitegura urugamba rukomeye cyane bahuriye n'uruva gusenya kuri iki cyambu cya Karundu hano ku kiyaga cya Tanganyika neza wambuka werekeza mu mujyi wa Uvira. Inkuru igaragaza neza ko habayeho kurasana gukomeye cyane nyuma y'uko aba basirikare barimo bambuka, ndetse bisa nkaho intwaro zabo nyinshi zari zanyuze ku butaka ku mupaka wa Kavimvira mu makamyo agera kuri 3, maze ibikoresho bimwe na bimwe bikanyuzwa ku butaka, bo bamwe bakanyura iy'amazi. Benshi bati ni ukuyobya uburari, kuko bisa nkaho iyo hindi y'abasirikare ku mupaka wa Kavimvira cyangwa se n'uwa Gatumba hari abatanga amakuru bikaza kumenyekana neza ko hari icyongerewe mu mbaraga abarundi bakoresha. Kuza kunyuzwa mu mazi ndetse mu kiyaga cya Tanganyika bwari uburyo bwiza, ariko ntabwo bigenze neza, kuko bakimara kururuka kuri iki cyambu cya Karundu bararashwe, ndetse barashwe umugenda ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko indege yagerageje kuza kubatabara nayo bitayigendekeye neza. Ni kajugujugu isanzwe ari intambara yajemo abakomando, bivugwa neza ko ari 6. Byatekerezwaga neza ko aribo bashobora kuza gutanga umusada, kuko iyi ndege bayijemo barasa, ariko ntabwo byabagendekeye neza. Iyi nkuru igaragara ndi bugusobanurire neza uko abasirikare b'abarundi ubu tuvugana amaraso ari kugaragara hano ku cyambu cya Karundu neza ibintu biteye ubwoba. Nanone ndakubwira ibijyanye n'ibitero bikomeye cyane bikomeje kuba mu bice M23 yavuyemo neza abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo bari kongera kurenga umurongo utukura bakajya aho M23 yamaze gutanga umwitangirizwa isa naho yaciye umurongo ntarengwa, ariko ibiri kubabaho nagahoma munwa. Biravugwa neza ko Wazalendo nyinshi zongeye gupfa, ndetse n'imodoka zigera kuri 2 z'igisirikare cya Kongo zatwitswe mu bice M23 yegereye, ndetse aho isa naho itifuza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora gusyokerwa nyuma yo kurekura ibice maze kikaza kugenda kibasanga aho bimukiye. Ni inkuru zigezweho zisobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Nibyo koko ni inkuru zigaragaza neza ko igitero gikomeye cyane cy'abasirikare b'u Burundi cyari kiri gutegurwa, ngo ni igitero kandi kiri kwibanda ku bice M23 yimukiyemo, dore ko bashaka ngo kuyirasa kugeza ubwo bimukiye mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi M23 kontrola, dore ko ngo banashaka n'ikibuga cy'indege cya Karehe ndetse n'ahandi. Aha rero hose haragenda havugwa ibitero bikomeye cyane M23 iri kugenda itegurwaho, ari nabyo bitumye abasirikare b'u Burundi batungurirwa ahangaha neza ku cyambu cya Karundu aho bagombaga kwambukira. Bivugwa neza ko ari naho bari basanzwe banyura, mu gihe batabifuza neza ko amakuru y'ibijyanye n'ibyo bari gutegura ajya hanze. Mu butasi bukomeye cyane bivugwa neza ko M23 yamaze kubipanga ndetse igakorana n'abasore, bivugwa neza ko n'ubundi basanzwe bakorera mu nkengero z'uyu mujyi mu ibanga rikomeye cyane. Abangaba rero ubwato bugera kuri 3 bw'igisirikare cy'u Burundi bukimara kugera ku mwaro ahangaha nyine niho bivugwa neza ko habereye imirwano ikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo bari hafi aho ngo baje gutanga ramporo, ndetse cyatumye aba basoda b'abarundi baza gucucumirwa ahangaha kuri uyu mwaro. Ibintu bisa naho byababaje ku buryo bukomeye cyane leta y'u Burundi, ku buryo abasirikare bayo bapfuyemo, ndetse bisa naho misiyo bari bagiyemo itabaye completed, ndetse bisa nkaho cyatumye aba basirikare bapfa umubare mwinshi nuko batunguwe ubwo bari bakiva mu mato, ndetse intwaro zabo nyinshi cyane zari zamaze kunyuzwa ku butaka. Aha rero bagombaga kuraswa umugenda. Kajugujugu bivugwa neza ko yaje gutabara igira ngo itangire kurasa, ndetse ni indege y'intambara y'igiseda cy'u Burundi yagaragaye hejuru y'iki kiyaga cya Tanganyika, yaje gusanga n'ubundi bisa naho byamaze kurangira M23 yamaze kubasoza, ndetse abasore bamaze
kuva muri ibi bice. Ni zimwe muri operasiyo zikomeye cyane benshi bemeza neza ko M23 imaze gukora, ndetse benshi bemeza ko zanagenze neza 100%. Nanone amakuru aremeza neza ko mu bice bitandukanye M23 yagiye ivamo, ndetse bikarangira itagiye kure igakomeza gukontorera hafi aho. Ahangaha rero niho hari kubera ibitendo bikomeye cyane, aho abasirikare cyane ba Wazalendo aribo bari gushyirwa imbere, ariko ibiri kubabaho ntagahomamunwa. N'imodoka zigera kuri 2 z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaze gutwikwa ubwo zarengaga umurongo ntarengwa. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje guhura n'uruva gusenya M23 yamaze guca imirongo ntarengwa uzajya uharenga, ndetse n'ubwo yamaze kuba yarekura biriya bice bakabyigabiza, bisa nkaho hari umurongo ntarengwa bagomba gukurikiza. Ni nayo mpamvu ari kugaragara impfu z'abasirikare ba leta ya Kongo ndetse na Wazalendo bari kugerageza gukorosinga, dore ko bivugwa neza ko ibi bice bamaze kuba bafata batarwanye, bari gushaka ngo kurasa M23 isubire inyuma ngo berekeze mu mugambi bari gucurana n'igisoda cy'u Burundi wo kujya mu mujyi wa Bukavu. Benshi bagaragaza neza ko ibintu bitashoboka, ndetse bisa naho bigoye kuko M23 yaba muri ibice ndetse n'ahandi iryamiye amajanja. ari nayo mpamvu uri gukorosinga mu birometero nibura bigera kuri 2 byonyine, ari guhitahura n'uruva gusenya aturutse mu bice M23 yarekuye. Abasirikare ba M23 baracyari mu misozi igiye itandukanye ikikije ibi bice, ni nayo mpamvu biri kugora abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi bagombaga kuza gufatikanya iki gisirikare cya leta ya Kongo bo maze kukubwira ibyababayeho. Ibisa nkaho rero iyi projet cyangwa se uyu mugambi wabo uri kugenda upfuba gake gake bitewe no gutakaza bamwe mu basirikare, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Urugamba rwongeye gushyuha mu gihe benshi bari bazi ko M23 ikimara kurekura bino bice yarekuye, intambara isa naho igiye kurangira amahoro agahinda, ariko bisa nkaho atari cyo cyari ikibazo, ahubwo intambara bisa naho itangiye bundi bushya, bitewe n'uko igisirikare cya leta ya Kongo bagigiriye igisa nkaho ari faveri, maze M23 irekura ibi bice, none bari gushaka kubigenderaho ngo baze no kwirasa mu bice yamaze kwimukiramo ibintu. M23 yamaze kwerekana neza ko bitakundana, no mpamvu iri gutanga isomo rikomeye cyane ku basirikare ba leta ya Kongo bari kugerageza gukorosinga nibura hafi y'ibice kontorora nk'uko byamaze kugaragara. Ni inkuru ibabaje cyane igezweho, inkuru iteye agahinda, nyuma y'uko abanyamurenge ndetse n'abandi bavuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaye mu bihugu bitandukanye by'umugabane w'Uburayi, ndetse aho benshi bagaragaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington ndetse n'ahandi. Ubu abo mu Bubiligi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye no mu Bufaransa nabo imyigaragambyo irakomeje, bamagana ibikorwa biri gukorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, bari kurimbura Minembwe bayirasamwe ibibombe, imvura y'amabombe, imvura y'amaroketi aremereye cyane Sukhoi 25 ndetse n'izindi ndege z'intambara za Apache uko butazi. Drone z'intambara zirarekura urufaya rw'ibibombe umunsi ku munsi. Kuri ubu ibibaye nibyo biteye agahinda kurusha ibyabaye mbere. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kwifashisha drone z'intambara nk'uko byamaze kugenda bigaragazwa, zamaze kumishwa Iminembwe neza ahaberaga isoko. Inkuru ikaza kugenda igira iti abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije n'abarundi bakoze igikorwa kigayitse, igikorwa kitarimo ubumuntu, ndetse bisa nkaho ari ugukora ibyaha bikomeye cyane by'intambara. Nyamara amahanga azarebera, nyamara abanyamurenge bazazima. Niki gituma abanyamurenge ntawe bacira karuru tega, uretse ko nabo bamaze guhaguruka twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge. Benshi bemeza neza ko zidafite ubushobozi bwo guhangana n'ibitero by'ingabo za leta, nubwo M23 igerageza kugenda ibafasha, ndetse ibafasha kwirinda ndetse no kugerageza guhangana n'ibi bitero, ariko biracyagoye. Kuri ubu ngubu izi drone zarekuye ibibombe byinshi, imvura y'amabombe mu isoko rya Minembwe, abaturage benshi cyane bapfuye. N'agahinda gakomeye cyane, n'amarira y'aba abakecuru n'abasaza ndetse n'aba batuye Iminembwe bose bararira yo kwarika. Benshi basa n'abamaze kugira agahinda gakabije. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bisa nkaho nta na kimwe bimubwiye kuba yatsemba ubwoko bw'abanyamurenge, bisa nkaho anabyishimiye cyane, aho benshi bagaragaza
neza ibimenyetso by'uko uyu mukuru w'igihugu cya Kongo asa naho kuba aba banyamurenge bari kwicwa ari umugambi afitanyemo na leta y'u Burundi nk'uko bigenda bigaragara. Drone zirahagurukira mu bice bitandukanye aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije n'abacancuro b'abazungu bazihagurukiriza ibindi bikoresho byo gusenya no kurimbura Minembwe bigaturuka ku butaka bw'u Burundi, aho Tshisekedi afite ububiko bw'ingabo ze ndetse bukoreshwa n'ingabo z'u Burundi zimufasha, dore ko n'iki kibuga cy'indege cy'u Burundi hahagurukira zimwe mu ndege z'intambara zize kurimbura Minembwe. Noneho bisa nkaho habaye ikintu kizahora kibukwa, ikintu gikomeye cyane giteye ubwoba mu isoko, abaturage birukanka amasigamana ariko guhangana n'izi bombe zarekurwaga n'aya madrone bisa nkaho byari bigoye. Bamwe bapfuye abandi bacitsemo ibice, ibintu biteye agahinda. Amahanga arimo ararebera abanyamurenge batabariza bagenzi babo, nyamara bisa nkaho byamaze gufata urundi rwego. Drone zirarasa mu bice bitandukanye, amashuri, ibice birimo abaturage bihurirwamo n'imbaga nyamwinshi, insengero, basa naho amakanisa yo muri ibi bice bya Minembwe bayamaze. Benshi baragaragaza neza ko ubuzima abanyamurenge babayemo ari ubuzima bubi cyane, ubuzima basa naho bamaze gufungirwa hagati, batemerewe kugera mu mujyi wa Uvira ndetse n'ahandi bashobora guhahira, kugeza ubwo ibiciro byabapandanye, inzara yenda kubica. Noneho ibyo nkaho bidahagije, hakurikiyeho kubarekuriraho imvura y'ibisasu. Ubundi ibitero byari bisanzwe biza ndetse ibindi bikaza, ariko ibyabaye bisa naho noneho ari indengakamere. Benshi baragaragaza igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cya leta y'u Burundi, ubwo ni FARDC ndetse na FDNB, mu mugambi mubisha wo gutsemba ubu bwoko. Ndetse benshi bibaza icyo abanyamurenge baba baracumuye, benshi bakagishaka bakakibura. Amahanga, imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'indi miryango ishinzwe ibijyanye n'ubuzima muri rusange bakomeje kurenza amaso ndetse bakaza kurenza ingohe ibi bitero, ndetse mu gihe isi yose ikomeje kugenda igerageza kubyerekana. M23 yagiye ivuga kenshi ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kurasa mu baturage. Ibi byagiye bisa naho birengejwe ingohe, nyamara benshi bagiye basobanura neza ko uko igisirikare cya M23 cyagendaga kigerageza guhangana n'ibi bitero aribwo abaturage bagiye bagira agahenge. None M23 yasabwe kuva mu bice biri hafi aho, ibisa nkaho hari umugambi mubisha wo kugira ngo abanyamurenge babatsembe babamare. None ibi byavuzwe byatangiye gutaha, ni ibitero bikomeye cyane. Ubundi twirwaneho igerageza guhangana n'ibitero byo ku butaka ndetse ikagerageza guhangana n'umutekano kugira ngo aba baturage batuye muri ibi bice babashe kurindwa, ariko izi ngabo z'abasore n'urubyiruko b'abanyamurenge ubushobozi bwo kuba bahangana n'aya madrone ni ibintu bigoye cyane. Bisa naho igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukoresha ibibaraga by'umurengera ndetse ibintu biteye ubwoba. Benshi bakomeje kwibaza ku bijyanye n'amahanga yirirwa avuga ngo uburenganzira bwa muntu, benshi bavuga ngo diplomasi, nyamara benshi bamaze kubona neza ko akari agakino. Bisa nkaho aya mahanga agenzwa n'ibyo akura kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bakanga kwiteranya na Tshisekedi kuko baba babona neza ko mu gihe baba bashwanya ashobora kuza kubakomanyiriza ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bakura kuri ubutaka, nuko bakamureka abanyamurenge n'abandi bagakomeza kwicwa ndetse bicwa urupfu rubi rw'agashinyaguro. Benshi batangiye kuvuga neza ko ibingibi Tshisekedi ari gukora, aya maraso y'abanyamurenge Imana itayareka ngo agende gutyo gusa. Benshi batangiye kwemeza ko nawe ashobora kubona igitangaza kibigomba kumubaho. Ni mu gihe uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo yugarijwe, nawe ntabwo yorohewe, akomeje kugenda ajya ku gitutu cy'ibijyanye no guhindura itegeko nshinga kuko ashaka gukomeza kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisa nkaho rero ashaka kuba yatsemba ubu bwoko kuko amahanga yamaze kugenda arebera, ndetse na M23 yageragezaga kugenda ibafasha, ntabwo ikiri hafi aho, uretse n'ubwo benshi bagenda bavuga neza ko ikiri gukorana na twirwane, ariko bitandukanye na mbere. Kuri ubu ngubu rero abanyamurenge aho baherereye hose baratabaza bakereka isi ko bari kwicwa, ariko isi ntabwo igira inyiturano. Benshi bakomeje kugaragaza neza ko isi itari feya niba abantu bakomeje kugenda bicwa kuri uru rwego, nyamara abakabaye babatabara barebera ndetse ntihagire na kimwe bakora. Ni ibintu benshi bakomeje kugaragaza neza ko imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ishinzwe amahoro ku isi ikwiye kwigaya ndetse bakumva ko ibyo bashinzwe nta na kimwe bubahiriza ari iby'amagambo.
Amakuru agezweho none yemeza neza ko AFC M23 ndetse ifatikanyije n'amadubu, ni ukuvuga ngo ni intare M23 n'amadubu twirwaneho bafatanyije babashije gukora igitendo gikomeye cyane, aho babashije kuba bahanura akajugujugu y'intambara yiswe 25 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto, uyu ni perezida w'igihugu cya Kongo, ndetse na nyene cyubahiro Generali Evariste Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi, bifitiye umugambi ushaka kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge ndetse Minembwe bakayigira amatongo, dore ko benshi bavuga neza ko hamenyekanye amakuru y'ubutasi yemeza ko bashaka kwashyira ibirindiro bikomeye cyane ngo by'igisirikare cyitwa P5 gikorana na Kayumba Nyamwasa, aho bazacurira imigambi yo guhungabanya umutekano w'ibihugu birimo n'u Rwanda. Ibi rero bisa nkaho bizabagura kuko M23 izi kajugujugu n'izi skoyi ndetse izi drone z'intambara zikomeye cyane ziri kuza kurimbura mu Minembwe ndetse na Mikenke. Kuri ubu ngubu habaye igitangaza gikomeye cyane. Skoyi 25 indege ikomeye y'intambara, iyi ni indege ikomeye cyane mu bijyanye n'urugamba, birekura ibibombe biremereye cyane ndetse aho biguye hashobora no guhinduka amatongo ndetse imisozi irariduka. Iyi kandi bigaragarira mu bitendo yagiye ikora mu bice bitandukanye ku rugamba, ariko M23 yatangiye guhangana n'izi ndege kuva mu nkundura yo gufata umujyi wa Goma. Kuri ubu ngubu yongeye kubigaragaza, izagiye zihanuka ndetse cyagiye kiba igihombo gikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero birongeye, iyi Skoyi 25 y'igisirikare cya leta ya Kongo abenshi bemeza neza ko yari yahagurukiye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, ahakomeje kugenda hacurirwa imigambi ikomeye cyane yo kuza kurimbura Minembwe ndetse n'abahatuye bose, ariko bije kurangira M23 ikoze igitendo gikomeye cyane aho ibashije guhagarika izi ngabo. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyatunguwe nuko yiswe 25 igisirikare cya leta ya Kongo yabashije guhanurwa ndetse igwa ahitwa Poezero. N'amakompura bivugwa neza ko yayirashweho ndetse amarokete nk'uko bigenda bigaragara. Iyi ndege kuyirasa ntabwiraswa n'imbunda yari yose. Ikompura rya mbere bivugwa neza ko ryafashwe ku ibaba ry'inyuma, irindi kompura riza gufata ku gice cy'imbere aho iyi ndege yatangiye kugenda ishya ndetse abarimo ubu bivugwa neza ko bose bamaze gupfa. Iyi ni indege kandi ireba kure ndetse ikaba ishobora kurasa mu birometero bya kure, ariko kandi nanone igenda umuvuduko uremereye cyane ku buryo bigora abagerageza kuyirasa. Ibi rero nibyo byagwema M23 ariko birangira bigezweho, nk'uko benshi bemeza neza ko iyi kajugujugu y'intambara yiswe 25 neza yaguye muri metero zigera kuri 200 gusuturutse hafi n'umunara wa Poezero. Ibintu benshi cyane bemeza neza ko iyi yari target nziza kuko M23 ifatikanyije n'amadubo bashije guhanura iyi kajugujugu y'intambara mu buryo wavuga neza ko ari timing nziza, kuko yari tararantangira kurekura amakompura, gusa bisa nkaho yari igeze ahitangiye kwegera igice cyo hasi kugira ngo itangire gukukumba irekura ibibombe biremereye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya M23 bongeye kwihesha ikuzo, bongeye kurengera ubwoko bw'abanyamurenge, ariko banarengera n'iki gisirikare cyabo nabo bwabo birengera, kuko iyi ndege yarije ishaka kurimbura nk'uko biri kugenda abitangazwa. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ubu ngubu kiri kurira mu myotsi mu bimeze nk'igihombo gikomeye cyane ndetse n'urupfu rw'abasirikare. Iyi Skoyi 25 yahiye yabaye umuyonga. Ikindi gihombo gikomeye cyane, izi ni indege zigaragara gakeya ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuyitakaza ubutakaje byinshi cyane ndetse bishobora no gutuma bikuviramo gutsindwa. Ngira ngo murabizi igisirikare cya Kongo kenshi kurwanira ku butaka byagiye bibagora cyane, ndetse ibi bice bagenda bahatakariza abasirikare benshi cyane nk'uko byagiye bigaragara. Kugeza ubu rero bisa nk'aho iyi ndege ariyo yari backup isigaye izajya bafasha mu bijyanye n'ikirere kugira ngo babashe kunyura ku butaka basa naho badafite ubwoba, ndetse uko byagiye bigaragara neza ko aho iyi Skoyi yanyuraga ikimara guhungabanya izi ngabo zamaze guhunga izindi zamaze kujya mu ndake, hasitaga hakurikiraho ibitero bikomeye cyane byo ku butaka. Ibi rero kubivumbura M23 ndetse n'amadubu basa naho bongeye kuba
bashyira hamwe kugira ngo bongere kureba ko bahangana n'ibi bitero. Nyuma y'iswe 25 bivuga neza ko nta sasu ry'abasirikare ba leta ya Kongo ryongeye kumvikana, kuko iyo habaye ikintu nk'iki bahita bacika intege ndetse ntiwongere no kubabona ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bararirira mu myotsi hakurya i Bujumbura. Igihunga ni cyose kuko izi ndege ni zimwe mu zifata igisirikare cy'u Burundi bakagifasha kuba bahangana na M23, ndetse n'ibi bitero bikaba bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Mu by'ukuri Minembwe na Mikenke muri ibi bice ahatuye abanyamurenge ndetse n'ibice bisanzwe birimo ibirindiro bya Twirwaneho bimaze iminsi igera kuri 2 byibasirwa n'ibitero bikomeye cyane kuva M23 yafata umwanzuro wo kuba irekuye bimwe mu bice. Hahise humvikana ikimeze nk'aho ari confidence ikomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo, ahagiye hagaragara ibitero bitari bisanzwe. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya, mu gihe M23 n'amadubo bakomeje kugenda badivansinga bakubita batababarira, mu gihe benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo uru rugamba uretse Tshisekedi wazafata umwanzuro wo guhagarika imirwano ndetse akemera ibyo M23 musaba, nta yindi shuwa ihari. Abasirikare be barapfa umunsi ku munsi. Ibitero bitandukanye bo bakora ku birindiro by'ingabo za M23 n'amadubu birangira bidakunze ndetse bikarangira bakubitiwe mu bice bitandukanye nk'ibyabaye ubungubu rero nabashimwe menshi cyane. M23 n'amadubu barimo barabyina igisa nk'insinzi nyuma yo guhanura iswe yari maze iminsi yarabazengereje izenguruka mu kirere kuri bikompura karahabutaka, ndetse nyuma yo kuyipangira bikaza no kugerwaho. Bisa nkaho ari insinzi ikomeye cyane, ndetse mu bice bitandukanye bisa nkaho abaturage bongera kuryama bagatuza. Abaturage n'abasirikare ba M23 bongeye kugaragara basa n'abazengurutse indege, aho hari abanyamurenge benshi bavuga neza ko Imana itangiye kugenda ibasubiza mu masengesho yabo bamazemo iminsi bakorerwa ikimeze nko gutsembwa. Imyigaragambyo yagaragaye ku isi hose mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko mu bihugu by'i Burayi ndetse n'ahandi, bakomeza kugenda bamagana Tshisekedi ukomeje kurimbura abanyamurenge. Ni ibintu bikomeye cyane byongeye guteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bagera kuri 2 bafite ipeti rya Colonel. Namakuru yemeza neza ko aba basirikare bafite ipeti rya Lieutenant Kano cyangwa se Lieutenant Colonel bamaze gusangwa mu bitaro bivurirwamo inkomere hariya mu mujyi wa Uvira, bicwa nyuma y'uko bari bamaze gukomerekera mu mirwano ndetse baza kubasha kurokoka imirwano ikomeye cyane yahuje AFC M23 na Twirwaneho, ubwo bahanganaga ku buryo bukomeye cyane na FARDC ndetse n'izi ngabo z'u Burundi FDNB. Kuri ubu ngubu rero hari hakomeretse abasirikare benshi cyane, ariko M23 bamaze kuvuga neza ko yaje kohereza abataramenyekana basanze abasirikare mu bitaro, ndetse byemezwa neza ko ari bo barashishije imbunda ntoya nyuma y'uko bari bakomerekeye bikomeye cyane ku rugamba. Ni gute binjiye mu bitaro? Ese baje nk'abaturage? Byagenze bite nyuma y'uko abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bari bamaze kurokoka urupfu nyamara baza gukurikirwa aho barembeye? Ni inkuru zibabaje. Ndaje nyikubwira inkuru ikomeye cyane igezweho, ariko kandi ndanakubwira ko igisirikare cya M23 nyuma y'uko cyafatiwe ibihano ndetse kikaza gusabwa gusubira inyuma kikarekura bimwe mu bice, amakuru atugeraho aremeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu aho bagiye gushinga defense ibirindiro bikomeye cyane hamaze kugezwa izindi ntwaro ziremereye cyane zirimo tanka z'intambara ndetse intwaro ziremereye cyane zirimo nk'izo mu bwoko bwa BM24 ndetse n'izindi mbunda z'umusada nk'uko bigenda bigaragara. Benshi bagaragaza neza ko M23 nta gahunda yo guhagarara ifite, ndetse isa naho yambariye urugamba n'ibitero bisa aho bitandukanye n'ibyari bisanzwe biba byamaze gutegurwa. Imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat izi nazo zamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kajugujugu ebyiri z'intambara zo mu bwoko bwa Apache Rukobutazi, amadrone akiri mu makarito, biravugwa neza ko ibi byose biri ku kibuga cy'indege aho M23 ikontororera ibirindiro byayo uturutse mu mujyi wa Bukavu ibirometero bigera kuri 2, ndetse hariya za Karehe nyine ku kibuga cy'indege bikavugwa neza ko hose ariho hari gupangirwa urugamba rudasanzwe. Ibintu birakomeye cyane. Ni inkuru zigezweho mu mutekano, politiki na diplomasi ngiye kukubwira, ntabwo ndi bugutindire. Reka duhere kuri iyi nkuru.
operasiyo karabutaka. Abakomando ba AFC M23 bagaragaye binjira mu bitaro bikuru bya Uvira, ariko benshi baje kumenya ko bashobora kuba ari abasirikare kandi b'abakomando ruharwa, ubwo ahari harwariye aba barwayi baje kuba bicwa, ndetse abakomando babiri ba M23 nibo bageze muri ibi bitaro nyuma y'uko bivuzwe neza ko ariho hari harwariye aba bakoroneri babiri bari bakomerekeye ku rugamba mu bice byo hakurya za Mikenke. M23 yaje kwanga gushyirwa ndetse ifata umwanzuro wo kubakurikira aha bari barwariye. Ni nacyo cyatumye amakuru agaragara neza ko M23 ibingibi yabikoze kugira ngo itanga isomo nyine rikomeye cyane, ndetse aba basirikare bataza kurokoka, kuko ni bamwe mu nkingi za mwamba mu bakorodenetingaga ibikorwa by'igisoda cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu bamaze kwicwa. Biravugwa neza ko nta kamera ziba hariya mwabira bitaro nk'uko byagiye bitangazwa ngo zibe zerekanye uko operasiyo yagenze, gusa benshi bavuga neza ko bitigeze bigorana kuko binjiye bakenyereye kuri izi mbunda ntoya za pisto, ndetse ibyaje kuborohera cyane kuko binjiye nk'abandi barwaza cyangwa se abaje gusura abarwayi, birangira babasanze mu cyumba barimo. Bivugwa neza ko babarashe ndetse uburyo busa naho bwihuse cyane. Ibintu rero bitatinze, nyuma iminota nk'icumi niho haje kumenyekana inkuru ko hashobora kuba hari abasirikare babiri bari barwariye muri iki cyumba bamaze kwicwa, ndetse nyuma y'uko bari barwaye barembye barokotse urupfu ku munsi w'ejo. Ibi rero byose byakomeje kugenda biteza urunturuntu. Byamaze kugaragara neza ko M23 nta miyaga nta mbabazi iri gushyiramo, kuko bisa naho yamaze kubona neza ko nta mpuhwe ifitiwe nayo. Ibi rero birakomeza kugenda byose bigira ingaruka kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ku murongo wa telefone abaturage bagerageza gutanga amakuru ndetse bari hariya hafi n'ahari kubera ibi bitendo bavuga neza ko M23 iri mu isura nshya, umuvuduko udasanzwe, ibikoresho bisa naho bidasanzwe, nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda batungurwa kuko batari biteze ko M23 ishobora kuba ikiri hafi aha, ndetse benshi ibyo bavugaga ko ishobora kuba iri kumwe na Twirwaneho batangiye kubona ibimenyetso, ariko kandi nta gihamya kuko M23 yagaragaje neza ko ivuye mu bice bitandukanye, ndetse igaragaza neza ko yavuye nta musirikare wayo uhasigaye. Nyamara abasesengura bavugaga neza ko uretse na Mikenke ndetse n'ibindi bice no mu mujyi wa Uvira rwagati habonekamo abasirikare ba M23 ariko bari mu mirimo isanzwe y'abaturage kugira ngo bataza gukekwa cyangwa se bakaza kuba bagenda bagirirwa nabi, kuko ntabwo bagiye muri uwo mujyi kurwana uretse gutata no gukurura amakuru, ndetse bagatanga igisa naho ari cyo cyose kiri gupangwa muvoma ku yindi ntambwe ku yindi n'igisirikare cy'u Burundi bahanganye. Benshi bakibaza impamvu abasirikare b'u Burundi ibintu bajya kubikora byamaze kumenyekana kubo bahanganye, ndetse akabakoma mu nkokora aho banatakariza byinshi cyane birimo n'ubuzima bw'abasirikare. Nuko bigenda rero M23 ifite ubutasi ngo bukomeye cyane, ndetse dore ko na leta ya Tshisekedi iherutse kuvuga neza ko abasirikare ba M23 binjiriye ibanga ndetse amabanga akomeye cyane mu itumanaho, ndetse baje kugenda binjirira igisirikare cya leta ya Kongo. Byatangajwe na Perezida Tshisekedi mu nama ikomeye cyane aheruka kugirana n'abadiplomate Kinshasa, aho yavuze neza ko M23 yinjiye mu mabanga akomeye cyane y'igisirikare, ndetse igenda imenya byinshi cyane, aho Tshisekedi yasaga naho avuga neza ko hari abayifashije kwinjira muri izi systeme, ndetse ngo amabanga akamenyekana. Abarundi bo ibyabo kubimenya ntibigoye, kuko kubana nabo no guturana nabo bisa naho biri korohera M23 ifashishije abasirikare bayo batambara imyenda ya gisirikare cyangwa ngo bafite ibindi bikoresho bya gisirikare bibaranga, uretse gusabana gusangira umunsi ku munsi bigize abaturage, kaza kurangira aribo bagushije mu mitego ikomeye cyane. Aba basirikare b'u Burundi bari gupfa umunsi ku munsi. Ni inkuru zikomeza kugaragaza neza ko umusaraba perezida w'igihugu cy'u Burundi yikoreye ariwe wawigikoreje, ndetse benshi bakomeje kugenda bamusunikiraho mu bo bayoborana, akaba afite ikigeragezo kitamworoheye. Uyu mukuru w'igihugu aratekereza ko amatora ari umwaka utaha, yareba ukuntu abaturage bari kumwikoma namwe mu basirikare be akatangira gushya ubwo bavuga neza ko bashobora kutazamugirira icyizere. Hatangiye kuvugwa itegurwa ry'itekinika mu matora. Ibi byose turagenda tubikugezaho uko amakuru agenda asohoka. Ni inkuru igezweho none yemeza neza ko abasirikare bagera mu 120 b'igisoda cy'u Burundi bamaze guhura n'uruva gusenya nyuma y'uko AFC M23 yongeye kubacucumira mu bice bya Sange nk'uko bigenda bitangazwa, ariko benshi bamaze kumenya igitero gikomeye cyane cyamaze
kubera Mikenke ndetse no mu nkengero zaho nk'uko amakuru amaze kubigaragaza. Amakuru akavuga neza ko ba 23 ndetse na Twirwanaho bamaze gutanga isomo rikomeye cyane ku basirikare b'u Burundi. Abandi bafashwe mpiri nk'uko bigenda bitangazwa, ni umubare munini cyane ndetse hanafashwe amwe mu mafoto benshi bemeza neza ko ari igisebo ku gisirikare cy'u Burundi. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye Elias Neva bivugwa neza ko yongeye kujya ku gitutu gikomeye cyane nyuma yo kwakira iyi nkuru mbi ya raporo ikomeye cyane y'ibimaze kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gucunaguzwa, kwicwa ndetse bamwe basaba imbabazi nibyo byaranze iki gitero, aho abasirikare b'u Burundi batunguwe ku buryo bukomeye cyane nyuma yo kumva ko 23 kuva yaramaze kuva mu bice bitandukanye bya Bijombo, Sange, Kabunambo ndetse n'ibindi bice nka Plaine de Ruzizi. Ibi bice byose nyamara 23 irahari ndetse benshi bamaze kwemeza neza ko izi ntare za Sarambwe ntaho zagiye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagombaga gutanga ramforo kuri izi ngabo z'u Burundi zamaze gucunaguzwa, izindi zigafatwa mpiri. Baje kwirukanka ndetse bakora amawizuro, barirukanka amasigamana nyuma yuko bari bamaze kubona neza ko intare zagarutse ziri gufatikanya n'amadubu izi ngabo za Twirwanaho z'abanyamurenge. Ni inkuru iteye ubwoba yababaje benshi cyane, bemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusebera mu maso y'amahanga. 23 yongeye kubakubita, n'umubare munini cyane. Benshi bati gutsindwa ku rugamba ni ibintu bisanzwe, gutakaza abasirikare ni ibintu bisanzwe, ariko kwica abasirikare bangana gutya nkaho bo barwanishaga amaboko nta ntwaro ni ibintu bisebetse cyane ndetse byagaragaje urwego rw'igisirikare cy'u Burundi. Benshi batangiye gusohora amaraporo yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akunda kugaragara ataka, avuga imyato igisoda cye, avuga ko gikomeye cyane ndetse yerekana ngo ibikorwa cyagiye gikora. Nyamara benshi baje gushimangira neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye mu mvugo ndetse no mu mpapuro, ariko kuri tere gikomeje kugenda kigaragaza urwego ruri hasi ndetse urwego ruri hasi cyane. Abasirikare b'igisirikare cya 23 bakubise batababarira ndetse benshi bagaragaje umujinya udasanzwe. Niki kiri gutuma 23 isa naho iri guhana yihanukiriye ndetse noneho iri kubaga nta kinya bitandukanye nuko byari bimeze gifite bino bice itarabivamo. Benshi bamaze kugaragaza neza ko 23 n'ubundi yaje kumenya neza ko nta mpuhwe ifitiwe nyuma yuko amahanga amaze kuyiviraho indimwe akayishyiraho igitutu akayitegeka kurekura ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye by'umwihariko ibiri mu marembo y'umujyi wa Uvira. Kugaruka Mikenke rwari urugendo rukomeye cyane ndetse n'ibi bice byegereye aho abanyamurenge batuye za Minembwe, Puezero hafi n'umunara, aho hose hari kubera imigundano ikomeye cyane, aho kurasana za Burende ndetse bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kumenya amakuru ko 23 yongeye kugarura uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane ku buryo bisa nkaho za drone yaba izo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 zakomeje kugenda ziza kurimbura abanyamurenge zitaza kongera gukoreshwa. Abasirikare rero benshi cyane b'Abarundi basa naho barokotse iki gitero, ubwoba ni bwinshi cyane kongera kubabwira kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa naho bataza kubyumva, bisa nkaho rwose ari ukubagora, aho bari kugenda basaba ikiruhuko ariko bisa naho bigoye nta kiruhuko kuko urugamba rusa naho ari rwo rutangiye. Mu by'ukuri gusubizamo 23 nyuma ku gitutu cya leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro ya Washington, ndetse ibi biganiro kandi ngo impamvu 23 yasabwe kuva muri ibice nuko uko 23 yari iri kwa advancinga ifata ibice ndetse n'umujyi wa Uvira ari bwo ibiganiro by'amahoro byari biri kuba, ndetse benshi bakavuga neza ko ariho 23 yaba yarategekewe kuba yava muri ibice kugira ngo ize kubirekura kuko yabifashe mu gihe cyo guharanira amahoro. 23 yarabyemeye ibivamo, ariko benshi bemeza neza ko ibi ari byizi ngabo z'u Burundi ziri kuzira kugeza kuri ubu ngubu. Abasirikare b'u Burundi bapfukamye amaboko bayashyize ku mutwe nk'uko babitegetswe na 23 bakomeje guhatwa ibibazo ndetse abandi bahita bajyanwa mu mabaraks akomeye y'igisirikare cya 23 aho defense zimuriwe, abandi bari mu bice bya Minembwe mu birindiro bikomeye cyane by'abasirikare batwirwanaho bari gusobanura byinshi cyane ku byo bapanga n'urugamba uko barutegura. Ibi byose biragenda bishyira ukuri hanze ndetse binagaragariza amahanga ko igihugu cya Kongo gisa naho cyifashishije igihugu cy'u Burundi mu gutera ndetse no gutsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge. Mikenke hari umuhanda mugari werekeza ku birindiro by'ingabo zatwirwaneho, akandi hakaza kuba nanone amabariyeri akomeye cyane yashyizweho n'igisirikare
gisirikare cya leta ya Kongo. Aya mabariyeri niyo ari gutuma kugeza kuri ubu ikiro cy'isukari hariya mu bice bya Mikenke ndetse na Minembwe kiri kugura amadolari 40 yose, ibintu bitigeze bibaho ku isi, aho bavuga neza ko bakorewe uruziga abanyamurenge bamaze kumera nk'abafungiranywe bakirwa muri karantine niko twabyita, ndetse baza kuzengurukwa cyane, ntibabona uko bajya guhaha, ntibabona aho banyura, ndetse basa naho bashyiriho amabariyeri akomeye cyane kugira ngo babe bakinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ni ikintu gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu bariyeri zimwe na zimwe zamaze kugenda zikurwaho na M23, aho bisa nkaho wazarendo zamutangiye gusubira inyuma nyuma yuko zari zatangiye kugaba ibitero bigamije gusahura izi nka z'abanyamurenge muri iyi misozi miremire. Ibintu bisa naho bitoroshye. Kugeza kuri ubu rero abaturage basa naho bongeye kugarura ubuzima M23 ikimara guhana yihanukiriye iha ibihano biremereye cyane abasoda b'u Burundi bongeye guseba ndetse bongeye kugaragaza urwego rwabo ko ruri hasi. Gusa nanone biraza kugaragaza igitutu kiza kujya kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugirwa inama umunsi ku munsi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo ndetse n'abandi barimo Minisitiri w'ingabo ndetse n'abandi bakomeje kumusaba kugabanya umubare w'abasirikare baza kuri ubutaka bwa Kongo, kuko nabo Red Tabara ntiboroheye mu ishyamba rya Kibira, irabagabaho ibitero shuma umunsi ku munsi. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi avunira ibiti mu matwi, akomeza kurunda abasirikare be ku butaka bwa Kongo, ariko M23 ibacucuma, ari nako akomeje kugenda yinjiza amabuye y'agaciro yavuganye na Tshisekedi ku bijyanye n'idiri yo kumuha abasirikare. Ibi rero bikarakaza bamwe mu basirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi, ibituma akomeza kujya ku ntebe ishyushye ndetse bishobora kuzamugiraho ingaruka, dore ko n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa ku butaka bw'u Burundi azaba mu mwaka utaha w'2026. Ni inkuru zigezweho zemeza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto, nyuma y'imirwano ikomeye cyane n'igitutu gikomeye cyane cya M23, nubwo Amerika yakomeje kugenda ibyitambikamo, Tshisekedi umuriro w'amasasu ndetse n'urufaya rw'ibitero bikomeye cyane bya M23 byongeye guca mu bice bya Walikale ndetse na Kisangani, byamaze kwemezwa neza ko yamaze guca bugufi yemera ibiganiro biganisha ku gucamo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibice bibiri, maze M23 ikaza kuba yagira igice cyayo kigenga cya Kivu Republic nk'uko bivugwa neza ko yagiye ibiharanira. Ibi kandi bibaye bisa naho bitunguranye, kuko benshi bari